मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा जम्पुजला प्रेस क्लाब नि तिदुल मुंबाई प्रमनगर बाजारते प्रमनगर मस्जिद साफसुथ्रा खलायजाखा अबनो कारिबो ड्राग्स फेकजांनाय बाय चालै तंनानि नबो आवायजाखा अ सालो प्रमनगर जगैबारि न खबै जम्पुजला बखास्ते गनांगिनो कक हजाक तंनानि आवायजाखा अ सालनि नाहारजाक तांबतांगो जम्पुजला प्रेस क्लाब नि आचुकफां मोवाला अमीर होसेन याक्सु आचुकफां मितु देबर्मा तांफां शिवचरण देबर्मा याक्सु तांफां बिन्दु देबर्मा बुद्ध देबर्मानो खबै कुबुनि आदंसं मानजाक बायख्या अ सालनि नाहारजाक तांबतांनो तिनो कक्तमा थुमनाय रंनि बिस्कांगो कक बना राखा Ini oro Jompujola Press Club rokbai dul jaginai borokni samono hamjaginai ang tini oro promonogor hati ketalo paisok baikya belakino bongni samono ang hamjaka hain bagina ang waino zaman mani kisisa ni yakbai o samongo yak pranginai fikya koke o samong humong o activities ni uklogo message ingke omose seng o jaga o mungnei manaino seng kok kesaran musungo kaisang keba sap sapai bazar hojar hindi nokuk hindi sap sapai belakin important tangmale awbai no sini mung awbai no sini tomung samoni sini mung phayo sudah asuk simia abo bai sini ko ma bema bemuk rok haino sengkati mano hain bagai sap sutra ke tongnane abo belakin important aboni logi logi sengtek sak kok birnani
Henai conglai mana mungkin drug awareness, drug seng saya mano tabuk seng sar kenanya awal belai kena kaisa belai kena kirim masih bisa bemuk. Apa haino sini tipra has dia apa haino kebang ma siklarok, kebang ma situation, kebang ma karon, kebang ma परिस्थिति लाइनाय और ड्राग नो यूज खालायो ड्राग नो नावो ते अलोह नाके आरोनि कोगि मियांग थाङो मुजुङैबो कोगि मियांग थाङो मुगासे के किरमा सिंसा आबनो लोगो बुमा बुफा ताको बुखुंनि इमां वानसुंमा जतो बाय थांबायो गमाय थांबायो अमाय खालायनाय सिनि थिना तरक तरक आबो बेलदानि फासिं कमनान फासिं थाङि दं हाइन बागै सिक्ला चालाय ते जतो बुमा बुफा जतो तंनाय रमनो याक बा याक रम लायनाय bahike o drug no seng sikla rok ni bisingo asuk je sorok ditong mane abono bahike kasulai man abon seng sai toklai nang angke biskango sengte bo bordin rok tongo oborno tuinai bo jaga jaga o thangai nai nangke mondir mosjid girja omoro thangai bo seng sap sutra khailai nai nai khachong laijak angke omhai khlainai sini o hastewo drug te sap sutra no tuinai awareness tunan bagi sengte bo yapri selanya nai chongi tonglai belai Bisramgঞ্জ সিবুনি ককথম ব্যুরো রিপোর্ট খুমপুই।